Kei te pēhea te pakari o ngā kaupapa pakehi e whakahaeretia ana e ngā umanga Māori, umanga tauiwi rānei ki roto i ngā hapori o te awa Kairangi. Koera te take I kara mio haere ai te tira o te Premier ara o John Key, rawa ko te minita I ngā take Māori a Peter Sharples, I etahi o ngā marae me ngā umanga I te rānei. He rā kua whakaritea noa atu e te kāwanatanga hei tā te Premier a John Key, hei whakahono atu mā rātau ki ngā whakahaere o roto ngā hāpori. We've planned the day for quite some time and opportunity to do a variety of things. We're going to be talking to some business people at the moment. He maha ngā hui pēnei hei tā te minita Māori kua whakaritea e te kāwanatanga ki runga o ngā marae pe ngā wāhi mahi kei reira te rahi o te iwi Māori e kimi o rangana mō rātau. Hei te haere Māori ki ngā e tahi taone, I tahi rohe, ki te Premier I ngā mahi o te iwi Māori. Ki te haere I runga marae. Te pātaia e tahi tai atu ki te parakuihi me te Premier, mēna kei te te pāti Māori me nāhinara ki te tautoko I ngā mahi whakatipu rawa a te Māori. Koe nei tana hara mai ki konei te kōrero ki a tātou mua huatanga economic, mō nā huatanga pēra. Whai hereni, whai rawa. Ai te pūmautunu te noho a te pāti Māori, I roto I tā rātau kōkiri I ngā kaupapa Māori, I te taha o nāhinara. Te hari koa a te iwi o kōrauri marae I kita kanohi te Premier me te minita Māori I te hua o a rātau kaupapa mātauranga. With our alternative education program, giving them the opportunity to talk to our students. He roa te wā te tira o te Premier e mi haruana ki ngā mahi a tēnei umanga whakangungu. Ko Renee Randall Wahau, or Taranaki Te Maunga. We're involved in training and training young Māori. Hei ngā wiki e tū mai nei ka tirohia e te tira o te Premier, a kaupapa o roto te waka a Māui. Joe Glenn, Te Karawi.